India pen Pakistan ang bong Pakistan occupied Kashmir la so along le ke chithi aphan ron ke chedan abatai lo engke la pu China pen ta la aksai chin pu a area mate along le ke chithi aphan ta ron ke chedan abatai dupik lo engke non America tum isi map release pon lo mate pirthe phan than pon lo je aksai chin la pen Pakistan occupied Kashmir POK buta pu la so adim mate so long lege Indian sa long le pu non 6th of February 2026 arni America tum alang tum officially United States Trade Representatives ahin pen alang tum official X social media handling sites long pirthe phan than lo je lage Indians mate India along le pu than pon entipilo aprang pen laksai chin ke India long le galima Pakistan occupied Kashmir Jammu Kashmir dung laga aprang pen Indian long le galima ante kupi pon se America tum panar jiding pen aprang pen hailam chini apita aprang pen bangke Pakistan phan support dun wrong diti lo lapen India phan support dun dire diti lo hala so pen kupi polon te la Indian along le pu chini lord la tum ningji jidar tike no nang support dun mate non ningji da reason isi bangke India pen US ang bong isi tariff mate tax agreement successful alo aprang ke America tum India panang ther 50% tax nang pinangji India pen ke jor America long ke jor hormu aphala an tax nang tum phanang logai ji tum pu America tum na ther piglo America tum India phan sita India tum fere re phichiru re ama non bank alang tum mithang masi pulo itum 18% an si tax nang logai chor po nang tum nang jor hormu phan pu non la puer fit agreement non chokalo India pen America trade agreement non banke accomplish lo mate chokalo enke Ladakh aro interestingly Pakistan phan India pen abisi tax la tum ke pabat tariff pupu hai 19% India phan ke 18% enke Pakistan phan mange 19% but why la Pakistan pen America tum ta chemi o Pakistan tum ke Donald Trump mate America president America phan chardom pik mate alang tum ki pu teng si kroi la Donald Trump king of tang leng pik la Shehbaz Sharif Pakistan prime minister la pen Asim Munir tum army chief la tum dam pik halada White House long Washington DC long America long Donald Trump pen chepap mi phat mo India pen chidan lote America tum support nang ji mate la tum phan help chu hang pu tapen India phan parem un pu mo future la son alang tum bang strategy maddo mate la son si la tum bang chepa me pik पर अमेरिका तो बांगे कपड़े गेम बतु तु दे नॉन बांगे पाकिस्तान पे इंडिया फन टैक्स ना पर कम तु चेट इंडिया फन 18% इनके पाकिस्तान फन बांगे 19% टैक्स तुम हन पक्का कुपी पोलो पिला अमेरिका तुम कपड़े के चाल दो मा इनके ला पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ला अफ्रांग पेन पिलो इंडिया लोंग ले गलीमा इंडिया दिम गलीमा इंडिया तुम के लगे तुम दिम पुआ बटाई लो चिपू ला पेन कचे दान दा दो पिगलो पाकिस्तान पेन इंडिया तुमंग बोंग ron ke jidan la Pakistan occupied Kashmir join pen da ron ke jidan dupik our area yeah. This is not your bloody area. This is not your area. No. This is our area. This is our area. And you are doing recce patrolling your area. So many solam da chinang history chinang la kumat along le vek lo Pakistan tum along le lo mate Indians mate India along le lo a history pe jenglang to chin la pen aksai chin Ladakh adung la so dim do none China atum si cherai det lo son he aksai chin po dim gen tela China long le ma phrang pen mate Indian long le ma la da chin ke cheng bang itum Pakistan occupied Kashmir la so alam ne chin la kumat along le vek lo haku ko pen di la Pakistan occupied Kashmir la kunar lo do la ke chini gen so la so dim ke northern part of India longs do Jammu Kashmir lam ni tumar julong di Jammu Kashmir adung si Pakistan occupied Kashmir podim do laga frank hai India tumalong le mate Indian salong le inke Gilgit Baltistan pu da isia dim do lata Pakistan tum cherai der mate Pakistan ar lusinon bangke dam jil sta isia port do hasut ke Indian salong le inke la so join pen da India Pakistan tum ron ki sidanta do piglo first India Pakistan war
इंडो पाकिस्तान वार पुदा पु है 1947 के दान ता लासो POK मते पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ला इंडियन अलोंग ले की थी जोइने पेंसी के दान चिनी ना नॉन एंटोन डिटेल्स लासो आ एरिया को अनलोगे थेगेला पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर दिम पुलोते 78,114 स्क्वायर किलोमीटर सा एरिया दो अप्रोक्सीमेटली ला अन के थे लासो एरिया नॉन के कोनालो दोगे पाकिस्तान अथु मते पाकिस्तान आ टेरिटरी अलंग तुम बाउंड्री आलोसी नॉन बैंक के दाम जिलो ला तुम चेराई दे अफ्रांग के ला इंडियन से लोंग ले मते इंडिया आरलोसी दो लासो दिम कोमान तु पेनो पाकिस्तान तुम चेराई दे पुलोते 1947 हालासो अनिंकान अफिट पेन बांके हाला तुम चेराई दे मते हाला तुम पोंडे लासो दिम अथेमा 1947 अनिंकान सी इंडिया अमिथांग इंडिपेंडेंस के लोंग मते ब्रिटिश पेन की जोक दी 15 अगस्त 1947 अनिंकान सी इंडिया अतुम इंडिपेंडेंस के लोंग मती की जोक मते ब्रिटिश पेन लासो फ्रांगे ब्रिटिश तुम सी इंडिया पने कैप्चर मते कंट्रोल आली तुम छिन लो मिने सोलाम के दी इनके हालासो होत पार्टीशन दोहत इंडिया पेन पाकिस्तान पार्टीशन के दोलाम दांगली तुम चिल्लो अफ्रांग के पाकिस्तान के कपड़े का डेट कली 1947 14 अगस्त आर्निसी पाकिस्तान तुम कपड़े का डेट के प्लान कुपी पोलो पोलो ते हाला सोहर मोहम्मद अली जिन्ना पुइनु दा लीडर दो मुस्लिम लीडर अलंग पुलो ला माउंटबेटन पुइनु दा वाइसरॉय दो इंडिया लोंग लास्ट वाइसरॉय लो ब्रिटिश वाइसरॉय है हाला पान पुलो जे इतुम गुरजा फान मते मुस्लिम फान सेपरेट कंट्री मते अदेट इतुम फान पिनंगजी पु डिमांड इनके ला तुमंग चौक पुलो है ला माउंटबेटन प्लान मते ला माउंटबेटन ला वाइसरॉय बांग पुलो ओके चौक पुलो इनके हाला सूट पुलो कोमात मासी इंडिया लोंग दोंग तुंगमा मुस्लिम पुनो बेंगली बांगजोक तुमता लापु दोनों कोमात मासी पाकिस्तान अथु के दामंग तुंगमा नांगली तु मिनिंग हांगलो पुलो इनके मुनि तुम अधोक तुम बांगे हापु दाम लाबलो पाकिस्तान हिन गुरजा तुम मैक्सिमम गुरजा तुम बांगे हापु पाकिस्तान हिन दाम लाबलो इनके अधोक तुम बांगे लापु वांग लाबलो इनके ला पिनी 14 अगस्त 1947 हाला स्वर्णी बांगे पाकिस्तान तुम इंडिपेंडेंस डे लोंग लो 15 अगस्त 1947 आर्नी से फिट बांगे इंडिया तुम अमिथा इंडिपेंडेंस डे पूछी डिक्लेयर लो तुम इनके हाला सोहर ला POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नॉन ला पाकिस्तान अथु दाम जुई ला सोलोंग लियल तुम चेराई दे दिम के हाला दाक इनुड रिचो दो हाला सोहर महाराजा हरि सिंह पु हाला सो रिचो बांग हाला सोहर ब्रिटिश फन पुलो जे ने पाकिस्तान अथुदा दुंदे लापेन इंडियन अथुदा दुंदे ने इसी इंडिपेंडेंट स्टेट मते ने मिथांग जी जे सोलाई जी ने ला दाक अंगबोंग ने मिथांग टेंग सी चिरुल जी सोन जी सोलाई जी सिंदा पुदा दुंदे ला पुदा दुंदे पु वाइसरॉय ला माउंटबेटन फन पुलो अमात ला सोने को सोन ला पुलाम ला दी अंगबोंग दु कोकलो मती उनके ला द बॉर्डर अदु पाकिस्तान में इंडिया बॉर्डर अदु सीता क्रोय डेट लो सुट के क्रोय बैंक है अमात 22 अक्टूबर 1947 अनिंकान ट्राइबल मिलिशियस पु इसिया ग्रुप अतुम ला राजा महाराजा हरि सिंह अफान पाकिस्तान अथुपेन वांगमात अटैक दुट इनके लासो अटैक लोंग पाकिस्तान आर्मी तुम तक चराब दुन दोपिक हाला तुमसी पुदाम पुदे पा अटैक मते पिनेके टॉय ला राजा हरि सिंह फान मते लासो रिचो फान पा अटैक फान ला पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रिचो अदीम अफ्रांग के महाराजा हरि सिंह अलोंग ले मते हासो अदीम अमा लासो रिचो महाराजा हरि सिंह रेम तरे मुंदेर लो हालसो रोन लो ला ट्राइबल मिलिशियस अतुम अटैक लो अमत रेम देर फिर क्या ला उपाय दे लो अमत कुपिलो क्लेम के 26 अक्टूबर 1947 निकान बांके ला जवाहरलाल नेहरू ला सूट के ला तुमसे लीडर में इंडिया लो हाई तुम पेन इसी एग्रीमेंट से तक लो एग्रीमेंट ऑफ एसेसन माने हाला सूट पुलो जे ने इंडिया नथु सिनंग दुनपो सीधा ला पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ला ने लोंग री मते ने दिम नंग थी दुन फानांग लितुम आर्मी मते मिलिट्री ला न सप्लाई दु नहीं मते अंगचराब दुन नंगजी पु इंडियन गवर्नमेंट फान पुलो हाला सोद के ला जवाहरलाल नेहरू सी प्राइम मिनिस्टर मानडेट लो है मते ला मानडेट लो सुद बांगे है अमात
ओके चौक पुलो अमत 27 of October 1947 bangke India ahin pen army military hai toidun pen haladak hala sodim Pakistan occupied Kashmir la Maharaja Hari Singh along le kithi dun phan che danun dur lo la Pakistani army la pen hala tum tribal militia sapu pen bang Pakistan men ke bang hai tum che dan dur lo engela sut ke che dan ta arong do sak lo ahir do sak lo hala sun munit ki thila ha do pig lo engke hala soning kan hello India pen Pakistan first India mate Indo Pakistan war hala sut do kok lo mate che dan dur lo engela so phit thida thidun jog lo India tum hala so Pakistan occupied Kashmir dim sida phit bang ke ko pini tum Pakistan tum hala so dim che right to that hala so pen India pen Pakistan ang bong relation chain no dak lo la so Pakistan occupied Kashmir a join pen athema lasso along le Pakistan occupied Kashmir along le ke Maharaja Hari Singh lasso richo India phan agreement isi che toklo je nege India na thusnang dodun po pu hala sot ke che toktang ta dol mate so phiji India tum ta la armed forces mate military ke toidun mate ke che dan phan di inge lage legally India dim mate India along le si che prang del lo inge phila so lambang India ahin pen mate Indian government hin pen United Nation yes the United Nation along anta paleng ro America lo inge halatum aphit bang ke 1st of January 1949 aninkan alang tumbang ke laso POK adung laso India pen Pakistan isi LOC halo jong lo minna litum line of control puisi boundary salam del mane lage la pulong ni ta li la putar li mane son adim si salam del so dim phan ke hala so hut pen non anta India tum la so dim ke chithi phan mate ke long ji phan bor I bom lang mate bor I pig lo mate che dan bom so ajoini pen ke suddenly America tum bange non la trade agreement India pen US tum trade agreement la business la hai la so tax hai la so agreement do era phit non bange la tum bang openly India phan support dun si theklo alang tum chini aprang pen daje lage India long le mate Indians atum along le lage pa aprang pen tum chini America tum sita ala tum bange pirthe mani tum han than the mate pirthe tum han than the je lage India long li pa prang pen mang than thi inke prang lom ke la pini Pakistan man chimi u hap wat ta support umati tum anke non ba ke Pakistan tum pen te bisi India pen sali dumunak la tum trade agreement la hai do kong mati non ba ke business la hai claim po anke alang tum da hormone jorun po tum na jor po ason bo te hala tum ta ale doji inke ale non ba ke India pen si ale ke long ke ong ji si thek long lo inke India ke si powerful pick adet non man del lo mate man bom lo kera solam chini amar non bang tum mathala India pen jipa mesi mepo India phan support thurong si non bang ke mepo masi non bang ami thang self interest phan non bang India phan support pen non bang openly si pirthe phan than lo alang tum officially ta announce lo je lage alang tum map ta selam pen pirthe pen pak lang lo je lage India long li pu than dak lo nge la sol alam chini pen Pakistan tu ing cham del aprang ke Donald Trump America president Donald Trump phan pilo keng op kang lek lok lok matil hai tum Pakistan tum la parda prime minister la Shehbaz Sharif tum ta non bang ke hala tum phan ma sia keng pir mat aku tur thu phir son si theklong ante pilo America tum pini chal dum yes do ta hai go pilo mo frang chin la so frang aro la tum map long pak lang aksai chin China pen Ladakh so adung sila so dim do ta so area ta Indians ahin territory mate India long lepu dak paklang pon langola so aksai chin podim ke Indians along le mate India tum adim kuson lo history la hata chin yang la so dim kunna lo do bolte la Ladakh pu union territory do arjulong hai tum di Ladakh pen la pu Tibet non ke China je plan de la China pen Ladakh la so adung si boundary long si la so dim do aksai chin pu inke non bangke China tum cherai delo la tum army Chinese army tum si hada pa do thip lo inke la so ke cherai tanga along le la Chinese tum ma China tum cherai tanga adim la aksai chin area kwan lo bolte approximately 38,000 square kilometers along le do 38,000 mathana an ke the long le ingnong se so dim ke borop la hete klo o la Himalaya
ranges long sudah Himalaya mountain pining long sudah so dim ke non bangke China tum cerai det engke lagi itu madim pu engke la tum itu madim pu ke cipu pini pen kalau ke la tum cipu aprang 1950 pen 1950 pen la tum pejo jo pen alang tum 1200 kilometer la tum isi highway ke salam pangcheng aprang pen 1950s pen engke hala so hud itu India tum chi ne la tum highway la ta salam bom pulu tum border dung non jong salam pulu te la highways ta tanglap lo non ke highways la to wal ta mi pik airport la ta du pik hala pu China na thu engke la tum pejo pen hat Tibet pen la sa pu Tibet capital hat dak pen la tum la so atuwa ta selam pangcheng no mate selam no 1950s ahut pe inke la lam Indians tumi chini mate Indian government tumi chini afisi chini lo lage pini India adim ki cherai phan mate India long le laksai chin phan cherai phan pu peju pen chini pangcheng no khala Sudan ke la cherai tuet lo hal tum ke lage tuma dim pu chi pu thu eran lo la China tum ke inke hala sud bangke paan lam klang elang hala sud bangke cerai det an galilang laksai chin po Indian territory cerai det an galilang mate so long li cerai det galilang 1962 Chino Indian war itu bar jong China pen India tum ron chedan mati kumantu no chedan pulute October 20 pen 21st of November 1962 aninkan atum India pen China tum ron ke chidan ang ton pu di la tawang na thuan no chalon thola pu pen cheng no pu ekdam ha Ladakh na thola border hai international border du ron chidan muni ki thida dup pi hanga tum India pen China Indo Chino war asola ma lekin ajlong lo da haidlo sab di amar ha so fit pen bangke Chinese Liberation Army atum la Aksai Chin podim 1962 ninkan bang atum cerai det hanga 1950 pen atum ke cerai phan body mate hala sut pen dai tuma dim puchi pubom la sida totally la Aksai Chin podim cerai det bang ke 1962 ninkan engke non jong selangam pulute lagum Chinese Army lagum Chinese Liberation Army pusi du thip lo sudi ke laga tuma dim Chinese long li pusi la tum chi put thip lo engke hala so hot Tibet phana cherai det lo mati themal lango la so franke la non la so Aksai Chin ki doge lage Tibet adim engke Tibet pen India tumke relation chimip piga fragment da trade relation do cultural isia relation do la pu Ladakh pen la pu na tum jong si Ladakh dam pulte heglong ji buddhist dharma hale hoda ke thina dharma lo engke hala dak pen Tibet ta chelo elo te bokhelo international boundary jete bokhelo engke mane hormuki jor phan ke nam phan la son phan aprang pen ta India pen chimi afit bangke la Dalai Lama la Tibetan pini leader ata Indian ka jul mate non dharamsala da pini Himachal Pradesh ong sido Chinese tum han ta pa thiji pu mate amara fit bangla baina puna ka jui mate enke hala so fit bangke la Tibet ta cherai delo China tum cherai dera fit enke la Aksai Chin podim ta ituma dim pu sila tumanga chi puthiblo ke jong si langdam pul ta lage Indian along le langoi history jong se sab so itum history langam mang hai Raja Gulab Puinur Aricho along le la non Aksai Chin adim ta athema Aksai Chin ke Ladakh Union Territory non ke la so a area long siki ke puriri mate so area adim inke hala so hot la Raja Gulab Puinur Sikh atum la Sikh nang tum chini bolipu Punjab lom non to Sikh tum Sikh dharma da domati ti hala tuma long le mate la Raja Gulab pu aso Aricho adim lage non bange Aksai Chin bange la India pen mate la Ladakh pen hapu ponder lo mate la abidet lo mati sida India to me chipu mala itu long le engke yes lage India long le bek lage Ladakh long le Ladakh pu adim engke apit la Raja Gulab Singh na so Aricho pen lapu British tum ang bong isi ron dolo kila so ron long la Raja Gulab Phan parem da prem hok lo British tum Sikh Anglo war buku hai British pen Sikh so Raja Gulab Sikh dharma munit mati tumang bong chedan lo rem hok lo ma fit bangke la Raja Gulab pu Aricho pen enunder lo so
Ladakh podium ta Britishers 1846 aningkan. Okay, 1846 pen so Ladakh area panta British tumsi control pen si wang bom. Athema lang aprang ke na tum chinlo mine Britishers tumsi yang ton Indian territory mate India phane capture mate la tumsi so lai mati. Inke hala so fit peju pen bang India tum independence long lok lo British tum dak pen dam lap lo. Inke India tum bang ke la British tum ke cherai tanga long li an ke la ke Indians along le mate India long le mate India along ri pusi la tum da chipulo India tum da. Ente koson si la Aksai Chin pu adim ke Chinese a territory arlo sido pu chipun pa mate China long li pu koson chipun. Athema lage aprang Raja Gulab pu aricho adim inke hala long pen Britishers tum enun delo inke Britishers tum ituma ko chen nun delo pulte koson si hatuma long le chiplang pa ituma than kalima lage India long le lage Indian territory arlo sido Ladakh a area long sido sida tumang non cherai bori det inke non America tuman paklang bangke Aksai Chin ta India long le vek punon bang than thula ende la haila ma fragment people than ne ke lakta lam do inke lapu Pakistan occupied Kashmir la ta India long le punon bang ekdom openly si support un si ke theglong ente hak si America tum India phana support dun vek ma mate game pa thu phanjila tum claim bom lo pulute lang dak atum adhok strategies dota hai adhok चाल dota hai koson lo bolte langnon India phana tum na ther abatai pa da dopik lo 50% tax nang logai ji jar pusita India tum mange fere re amaji non bange alang tum methang masi 50 gali lo 18% si beri tariff mate tax nang logai chot pogu mati non bange inge lango pirthe long disturbance dopik jong si geopolitics long tum langdam pulute ron ge chedan along chedan log di inge lahai ron chedan ta longli phelang mate lahai a reason penang si pirthe long ron chedan hok langam pusta pu Ukraine Russia tum chedan ta longli a joini pen ni tum hanan than men bang bom along chedan ta lahai sop longli penang si maximum ge chedan sop longli penang si amat la son ta hai US tum non India phan support nang pa klang po inge India tumi oi tu longli bu po lage ekdom boundaries Islam phana dak dam po la Aksai Chin long sita dam po mate la pu Pakistan occupied Kashmir hin pus dam po inke dam lo prote Indian armed forces mate Indian authorities tum dam lo prote hatum na attack po inke na attack lo bolte ron do kop mati India phana attack dut po Pakistan men da China pa na attack dut po kalima China na thule cherai ram bolte hatum na attack dut po amasi lason ta hai mane India phan paklo phan to body piglo mate America tum Donald Trump da body piglo India phan paklo phan sida un idalo amat alang bang lason chal ke pathu ban si claim lo son lo theglong ni lage ni mithang un perspective pen de non Indian long li puthan lo bolte lal he pa mo buson he cherai dam po cherai de na attack po ke India bang ke ron che dan dunang kok po apu China pen che dan dunang kok po ke non China pen India chimi pik na phaino phan sinang ke claim son lo tum chal game pathu son si theglong Ladakh hai la tum chala son si theglong ke la Pakistan pen India phan attack po China pen Pakistan attack lo to India borbad det po ke la tum dane attack dun thupili po pinitum America tum di lason ta hai ninon ke theglong athema tum game bathubik pik tum geopolitics long di tum politics lai bathubik pik pachidan di lason jatta la tum claim hai mate claim un lason America tum chal tangke ni lason si thegam long la tum openly nang support mate long le India phan pa long gia phan tum claim kali son si theglong athema latum yong si lason pusonte latuma prang mane chini latum CIA latuma report la happen ta chini je lage India long le vek la hadim ki Pakistan occupied Kashmir ke lage India long le prang hakko ko pena bolo tum chini ente hala sohut pe latum kubi polonte India phan nang pa pipe that mate la solam pirthe ban than the mate paklang le det ke non people paklang rong hai bolte latum self interest somewhere latum self interest lage do vek kalib sonte latum aprang man si India phan hai long li mate la hai adim PF po polo kali manali tum ko pilo po ala dak atum ke haiji phan America tum ke haiji phan mate alang tum powerful nai ke man ji phan la India phan pa borba ji phan si ke claim phan no claim ma mate ko pilo nali tum ma thabo athema India non powerful pig lo pe jopen non
fastest growing economy, fourth largest, non third largest economy seban potang ka mohang lai ke ong nai ke thom number long sido po. Ke lai lam America tum chini pammi. Ke world leaders tum chini ma pirthe tum da chini. Amasi American tum bange non India phan ke ther pen un elo pol asi la Pakistan pen China tum pa attack dur po phansi la tum chal eklem mate game pathu son sinon bange ni bange ke theklo nali tum bangente kopila ma thapoge. Inke lahai dim pilo India tum chilong thuji mange India tum ke chilong thuji phan atum tribe am lang mate tribe pig lonon ta sita long position si thegam long le mane response lahai hai United Nations sapu penda response bage mission nations theglong lahai long le chelong da prang position si theglong lo inke long ta long nang pathema lahai ke Indians along le galima ituma det arlo sido lahai dim ke sita Pakistan mang chirai pi det inke laputum China tum mang chirai pi det la bange tum da kroy ni lage tum long le ma galima tum long le history jong si lang pasti tum long position si tum piun po di patang le tum bi lo po na comment long tora than tha long nang ji manang